Risiel na thuthar le ma zong han soi ila monkeypox chung chang kha kalo soi to a na thulom om tak mai soi tur oma India a monkeypox rivei ma saber chu ti damani ti Kerala Health Minister chuan puanga an endik nat te zong voi ni a negative ani chuan e ba ka hianin aril ru le taksa te po adama avun bol te po are veka voina khanin voin July ni som thum khan chhuat tir ani ang ti in Kerala Health Minister Veena George chuan asoyani ama hi mi pakum som thum pangami Kerala a lolam khuani a India rama monkeypox veima saberani foreign atanga lo ho chu hami a monkeypox natna langchuak kha aneya hewangin ante sa July som pali khan monkeypox aveti mu chu ani National Institute of Virology instruction angin daka som sari pani dana voini test ani a chung te result po a negative vek ani ave dang mi pani din mun te po atha a riat ani heti la hianin zirtop ni July ni som ni pakwa khan Africa khomwal pui pona monkeypox wanga thina masaber nia hiat chu Spain le Brazil a thleng ti report om thung ani July ni som ni pakwa zirtop ni khan Punjab Health Minister Chetan Singh Jora Machra chuan Guru Gobind Singh Medical Hospital atlo a thil a fanwela thil mu rang te chuan alung oil awani ang heta an vice chancellor Dr. Raj Bahadur chu damlo mutna khumbal taka chuan amut tir ta mia maya he menu hianin Dr. Raj Bahadur hian banna athe luta anha takena bang ngal boka Indian Medical Association chuanin Punjab Health Minister hi ngaidam dil tur le bangal turin an phut ani voin khanin Punjab Chief Minister chuan mi Dr. Raj Bahadur surgeon hi abia a ngaidam te po adila tin aban na hi ngai tu thale turin arhil boka Dr. Raj Bahadur hi surgeon lar tak mai ani Union Government Health Minister chuanin India hianin tun atanga kum somni panga chung hi vision mathir aneya he hianin medical professional mai baka na bihang tan tangkai na nei dona Heal India ti hi an vision a chuan oma he hi India mi puitan mai ni lo khovel pum tan atangkai tu thil kan chop chuak don ani atiani damdo chi rang sing riat sangli zariat somsari pali endik to chuanin entikani a kum thum kalta chung khan chung zinga sang sari le zasari chu standard quality chia ani turang ni phak lo ti mu chuani a heng zinga tin zaruk somsari chu enget poldal ani turang ni lo le poldal ani ti riat ani pokani he hit kum sarkar hian tianin damdoi te endik reng a mi za somruk pali te chu man anni to a tin tiang hi sarkar hianin damdoi chungchanga te po hianin tiang hi aboi thla khop maya Mizoram te po hian nge damdoi ani turang ni phak lo te po hi kan dogem kan mu em alo thlengem ti te po hi hriata har khop mai a than chu etnan mai paracetamol 500 mg ti kha inject ta a kakakan eita a ni ma sele ani ta ka chuan 500 ni lovin mg ni lovin 300 ml 400 mg te mo ni chuanin adam doi khanin a tho turang a thok thei don lova tin chu tiang bukin antibiotics te po milligram per kg te a pek thina ni a entinan 100 mg te kha dose le ta sela amum kan dam doi mum e khan
อาคานิน100 mg ai tlem alo om si kha chuanin dam do in a tho tur ang a thok don loba tin thil dang lian a pol dal te lo ni phei chuanin mi hring si sel na tan pon a thadon lo ti na ni